sempat sangat populer di dunia bersama Perdana Studio. Patol hason nasolo tiro hami ikon marsira rohita na dua na marsiha holona Sudena hatami oh madok muli Dura solo mombi di pulau Batam nabar budi hutu arba jumar sirangani laos di patok hasotua nasala dirawami hotel mandari dengan saksi dipakai oma baju nabi rubi mekan supit koma merengang lasukan mitma itu dahurumi si todo tuku sia utlomo di roha ima si imotomku hata parbudi siana baju nabiro napasnya semangat terhibur penonton setia dan jangan lupa untuk dibagikan kembali.
tok dahulu mi dan si tono tuku sia utomo di roha ima si ingotong hata makuri siana ima si ingotong hata makuri siana